bagcina kudala abalandeli besenziwe izithutha. Oh, kanza kwethu ngoba lento yakithi pho siyonelane ngoba lento yenziwe ke omunye webala elimnyama pho siyonelane. Onakala umcimbi kaNgelovi ikhuphuka nezakho sibona inkunzi. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenzele iqiniso ukuthi usubscribe maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu dabalo namhlanje. Kanza kwethu konakalile izolo laphana emcimbini obuseThekwini ikhuphuka nezakho sibona inkunzi iMaskandi Festival emva ke kokuthi kumenyezelwe imphumela yalowo ke owine isamba sika 100,000. Angiqale nje ngikwazisa ukuthi ke owineke isamba sika 50,000 lapho khona umenzi ulimit umlabalaba kugcineke kuphumelele phambili ke umenzi ebese lokhu ke simbona vele elokhu ke number 1 nangempela ke wawina ku 50,000. Bese siza ngapha ke inkunzini lapho khona bebekade ke beyisithupha abaculi bakaMaskandi kwase ke kuwina ke uNjoko okube ikhona ke okunye ke kwezinto ezisuseke umsindo. Abalandeli ke abangamabhenanyawo abalandeli ke bethwasa lekhansela bebuza bethi ke kanjani ekubeni ke ithwasa lekhansela kade lu number 1 competition siyake ngasekupheleni uNjoko number 3 kade ithwasa lekhansela lilokhuzana kade ithwasa lekhansela lu number 1 ngo4 ngesikhathi kuvalwe competition. Kodwa mangabe sekumenyezelwa ke uNjoko wale enkandla bayabuza ke abantu ke bathi ke kwenzeka kanjani ke lokho kubeke yinto esuseke umsindo. Abanye abantu sebejikjela amabhodlela sebejikjela insimbi sebejikjela amatshe stage kanti ke nje abanye abantu bebedina ukuthi ke alikho igcokama njengoba ke belimemezele ukuthi lona athezukubabikho emcimbini ezoba ke seThekwini lisamile emcimbini ezoba ke seThekwini la ngababikho igcokama banyanya ke nabo futhi ke abalandeli balo igcokama kanti ke kungebona bodwa begcokama ke abanyanyile abanye ke banyanyiswa ukuthi amaqha wabo awadlalanga isikhathi esanele kakhulukazi nje abalandeli ke bezechalaha abalandeli belokhuzana bakabheki ihonga benyanyiswa ukuthi ke iqhawe labo adlalanga isikhathi ke besifanele ngenxa ukuthi ke abanye abaculi bafike late. Kodwa ke kule video ngicela ukuthi uyibonele indlela isimo ke esigcine sesiyona abantu benyanyile ngenxa yesenzo esenzakele kulomcimbi wekhuphukane zakho. Akwazi ukwenza kanje bafethu ukuthi abalandeli bethwasa nemphoqa. Musani bafethu, musani uyenza. Bafethu. Hayi bafethu manini bafethu. Manini wewe. Manini. Bafethu. Ayona indlela yokuvala umcimbi lena. Asibosiyona into bafethu, asiboseni ukuyona. Siyacela. Besifana kanza kwethu. Siyacela bafethu. Akabanjani ayikhala phansi babumthetho manga kwethu. Besifana kanza kwethu moya, siyamcela bafethu, besifana moya. Sesiceleka kakhulu ukuthi ngazolwa lethi kangaka. Bafethu besifana moya. Siyacela amaphoyisa ezama ukuthi niyodala ngaphambili. Ungabi nebhanki zalo. Kufanele phakathi ubuye kwethu uzokhuluma nabalandeli bakho kwethu. Siyacela Siyacela. Hayi sewubika kwethu. Ungathi uyachikela ube nebhanki kanza kwethu. Wona futhi thwaza, wona kwethu. Asikwazi lokho.